Luister mooi, blanke boerevolk, want ek sien julle sukkel met die begrippe en julle sukkel om die internet te gebruik om inligting op te soek, of miskien is dit net luigheid. Luister mooi, die CIA is een van die grootste dwelmorganisasies in die wye wêreld, on God's great green earth. Luister mooi wat ek jou vandag sê, en dit is gedokumenteer. So vir ingeval jy dink, die CIA is nie betrokke om die dwelms in te bring in die VSA nie, en die dwelms te produseer op ander plekke nie, dan is jy 'n sot. So, weet Chris Wyatt dit? Hy weet dit. Natuurlik weet hy dit. Maar, sy werk is om vir jou 'n storie te vertel. So, hy gaan nie vir jou die waarheid vertel nie. Want vertel hy die waarheid, het hy nie meer 'n job nie. So, kom ons luister 'n bietjie na John Kiriakou. John Kiriakou was 'n CIA-agent vir 15 jaar. Laat hy jou bietjie vertel van Afghanistan. Voordat die Amerikaners Afghanistan omgekrap het en daar 'n oorlog, 'n onwettige oorlog begin het, vir 20 jaar en niks bereik het nie, behalwe om hulle seuns en dogters te vermink en te vermoor en die burgerlike populasie te vermoor, het die CIA ook dit reg gekry om Afghanistan een van die grootste produseerders van heroïne te maak in die wêreld. Ja, jy hoef my nie te glo nie. Luister mooi wat sê John Kiriakou vir jou hierso. I went to Afghanistan to do a study on the heroin poppy crop. Oh boy. And I'll tell you, nobody liked it that I was doing this. So I fly to Afghanistan. And as a senior staff member, I have the rank of Brigadier General, right? So they got to like drop everything and cater to my needs. Seriously. Wait, so you're investigating potential malfeasance around these fields? Afghanistan used to be a net food exporter. And as soon as the U.S. takes over, they're producing 93% of the world's heroin. That's right. I'd like to know how the fuck that happened. Yeah, I would too. Yeah. Nobody wanted to tell me. So I get to Bagram Air Base and I said, I'm going to need a helicopter to Lashkar Gah. They were like, oh, can't do it. Too dangerous. I was like, no, we're doing it, like, in the next hour. You have to be a with these people sometimes, right? Because they think that they can just pacify you until it's time to leave. And I'm like, no. I outrank you. I'm telling you, get a pilot and fly me to Lashkar Gah. So we get down there. And it's a god-awful place. But man, I'm telling you, as far as your eye can see, all there is poppy. All of it is poppy. So I said, I want to talk to a poppy farmer. They were like, are you nuts? And I said, no, I'm serious. I want to talk to a poppy farmer. So we go out to the poppy fields. We see this guy cultivating his poppy. So I go up to him and I said, I got to ask you a question, which was incredibly naive. I said, why don't you grow crops that have 2 growing seasons instead of poppy? You could grow tomatoes or onions or pomegranates. And he goes like this. He goes, the Americans told me in 2001, if I told them where the Arabs were, I could grow all the poppy I wanted. I go, what Americans told you could grow poppy? My military handler's like, we gotta go. Bogey's in the area. We gotta go. And he physically pulls me into the Jeep and takes me back to the helicopter. I was like, okay. Daar is ook ander bewyse dat die CIA van die vroeë 90's, eintlik al van die 80er jare, betrokke geraak het by dwelmhandel. Een van die groot voordele van dwelmhandel vir die CIA is dat dit hulle help met 'n black budget. Hulle kan nie al die goedertjies wat hulle wil doen, al hierdie onwettige goed wat hulle wil doen, deurstoot met die budget wat hulle het nie. So wat hulle moet doen is, hulle moet ekstra geld inwin op ander wyses. En die dwelms is 'n baie goeie manier om dit te doen. En dan daai gelde wat dan nou inkom, hoef dan nie deur die Kongres of deur die Senaat, die Amerikaanse regering, goedgekeur te word nie, so hulle toegang tot hierdie klomp ekstra geld. Dit is presies soos wat USAID gewerk het. Daar's ekstra geld beskikbaar en niemand weet waar dit vandaan kom nie en niemand weet waarheen dit gaan nie. En dit is hoekom dit so lekker is, maar hier's nog bewyse. Luister mooi wat sê ou Max Blumenthal. The truth about the CIA
founding the Cartel of the Suns to ship cocaine in the United States, was exposed to a national U.S. televised audience by Mike Wallace on 60 Minutes in 1993, back when 60 Minutes reported on the CIA and not on behalf of the CIA. A ton of cocaine, pure cocaine worth hundreds of millions, is smuggled into the United States. Sound familiar? Not the way this ton of cocaine got here. According to what the former head of the Drug Enforcement Administration told Mike Wallace, this drug shipment got here courtesy of what he calls drug trafficking by the CIA in partnership with the Venezuelan National Guard. Let me understand what you're saying. A ton of cocaine was smuggled into the United States of America by the Venezuelan National Guard? Well, in cooperation with the CIA? That's exactly what appears to have happened. Until last month, Judge Robert Bonner was the head of the Drug Enforcement Administration, the DEA. And Judge Bonner explained to us that only the head of the DEA is authorized to approve the transportation of any illegal narcotics like cocaine into this country, even if the CIA is bringing it in. Let me put it this way, Mike. If this has not been approved by DEA or an appropriate law enforcement authority in the United States, then it's illegal. It's called drug trafficking. It's called drug smuggling. So what you're saying, in effect, is the CIA broke the law. Simple as that. I don't think there's any other way you can rationalize around it. Ek het nog 'n bewys, en die bewys is van Gary Webb. Hy het 'n boek geskryf in die vroeë 90's, The Dark Alliance, oor die CIA se betrokkenheid, se direkte alliansie met dwelm, smokkelary en die crack cocaine wat ingekom het in Los Angeles in die vroeë 90er jare, laat 80er jare. Nou, luister mooi, ek gaan die video hier bysit. Ons moet iets mooi verstaan. As die CIA en die Amerikaanse regering regtig wou, kan hulle al hierdie dwelmprobleme stop daar op hulle grense. Is nie 'n probleem om dit te doen nie. Hulle kan dit doen. Maar dwelms hou die Amerikaanse ekonomie aan die gang. Want al daai geld wat hande verwissel, behalwe vir die dark budgets, die idee dat die CIA geld onder deur die tafel kry om sy dingetjies mee te doen, sy omverwerping van regerings en sy black ops operasies en die tipe van ding, is die gelde wat tussen hande verwissel vir dwelms, word inbetaal by Amerikaanse banke. So op die wyse hou dit in elk geval die bankestelsel aan die gang in die VSA. So hierdie hele storie dat Maduro is nou die grootste, hy is nou die grootste dwelmhandelaar en 'n groot probleem vir die VSA is die grootste klomp twak. Toe ek nou praat oor hierdie drugboats, toe sê iemand vir my, ja, dit is drugboats, dis nie vissersbote nie. Maar wat hulle nie verstaan nie, tussen Venezuela en Miami is daar 'n paar 100 kilometer. Daai klein bootjie moet hoeveel keer refuel langs die pad, op pad, Miami toe, om nou die dwelms nou daar te bring. Dis die grootste klomp twak denkbaar. En wat vir my bekommerniswaardig is dat lyk vir my, hierdie klomp blankes in Suid-Afrika het nie 'n brein nie. Hulle het nie eens 2 breinselle nie. So hulle kan nie die navorsing doen nie, hulle wil nie gaan oplees nie. Hulle is in die dokumentêre oor die CIA se dwelmkonneksie is oral op YouTube. So hoe is dit moontlik dat 'n volk so dom is dat hulle alles glo wat Chris Wyatt vir hulle verduidelik op 'n video en wat Donald Trump praat van 'n podium af. Dis 'n absolute, is 'n leenagtige regering wat in die VSA is totale klomp bedrieërs. En daar sal iets radikaal moet gebeur en daar gaan iets radikaal gebeur om Donald Trump in sy spore te stop. Want Vader het vir hom 'n belangrike werk. En hy is nou nog nie daar dat hy hierdie werk gaan doen nie. So daar moet iets drasties gebeur in sy lewe, sodat hy 'n 100 grade draai kan maak. En begin om die werk te doen, om na sy land en sy mense te kyk. Maar dit wat hy nou doen, is hy's besig om te kyk na die Joodse lobby. Die maffia, en die oliemafia, en die tipe van ding. Maar luister 'n bietjie wat sê Gary Webb. What my story showed was that the cocaine that was being sold in those neighborhoods was coming from mainly one source, and this one source was being used to finance a guerrilla war in Central America.
The general idea of the CIA dealing drugs was something that the American mainstream press had never written about before, and that's why it prompted outrage among blacks, among drug reform activists, among politicians, by the CIA, by every federal agency involved in the drug war, because it showed they weren't doing their jobs, that it was a fraud.